Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski potvrdila je da se na listi građana Niša kojima je odobrena kupovina stanova Gradske stambene agencije nalazi i njen zet Vedran Ivanović i da je reč o stanovima koji nisu socijalni. Dodaje da na spisku za kupovinu stanova ima mnogo imena i da nisu svi socijalni slučajevi, već ima ljudi iz različitih sfera života. Iz pokreta Dveri, koji su tim povodom održali konferenciju za novinare u Nišu, poručuju da je gradonačelnica pomešala lončiće i da kao funkcionerka ne pravi razliku između javnog i privatnog. Jeste, moj zet je na 24. mestu, kao što su između ostalog i mnogi drugi ljudi, sasvim legitimno i legalno. Dakle, radi se o stanu koji je dvosoban, 48 kvadrata. Da gradonačelnica svom zetu dodeljuje stan, verovatno bi, ako da nije protivzakonito, dodelila stan od 100 i nešto kvadrata, a ne od 48. Ako Agencija za borbu protiv korupcije kaže da sam ja na bilo koji način kao funkcioner u sukobu interesa, tu je stvar sasvim jasna. U suprotnom, mislim da ćemo sa nekim na sudu ponovo. Tako da je očigledno da gradonačelnica koristi svoj položaj i ne onemogućava svog zeta da učestvuje na takvom jednom konkursu, što jeste sramno. Znate, ovde se radi o moralnom pitanju, a ne o pitanju na koji teren gradonačelnica pokušava da prebaci ovo svoje, rekla bih, nebulozna objašnjenja. Prvo, da se ne radi o socijalnim stanovima. Znate, zvali ih kako hoćemo, ali ovo su stanovi beneficirane cene koje je ispod tržišne, a razliku u ceni ne plaća Gradska stambena agencija, bez obzira čiji je novac i da li je ona deo budžetskog sistema. To plaćaju građani Srbije i građani Niša.